ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kajaintia National Council hakat nyotrek rumpang kala ujor sia CEM jo kaje CDC halor kajing register ya kajaka kabadan arpway lak square meter tam kawa hapopo ka ilaka Sutnga East Gentle Hills District. Nong ilam rangba kaseng usam bor mi lingdo apakren bakilap thai ko bor laong ba kaseng kala yok priang ya kajing ujor na kinong shnong jo ka ilaka Sutnga ha kabaladan ki brio ki register ya ka wei kajaka ka bahe hado arpway lak square meter tam kabakenjo syaka arspa khatsan hektar. Ka sengkala dawan au CEM ban pensange shwaya ka land holding ban pelong shwaya ka ground survey khnang ba upai ba ubadan jaka hapo katai ka arpui lak square meter kin yo eka hok ka jongki bat dawaru ban thung da survey committee bat kala berngam balada ka council kam shimkhya nakaliang ka GNC kan file da ka PIL. Dan nakaliang ka yung ka Jaintia National Council haden wa dayo ai kajing ujor na kinong chongchnong yang ka ilaka Sutnga hewa da kibru kiwa register ya kawi ka thau ko wa hado arpu wilak square meter tam kawmut hakman ga arspa khatsan hektar chenen ta kawa penlengo I to wa haka jingtip ko yang wato ka JHADC hi jego issue land holding do kamwa chilak square meter ya kawi kalan holding Henry kawa penlengo I kam keseng beto kamnu kini ki EM ki beto yang kini ke kam not gi issue ya kini kalan holding hado arpuwilak square meter tam klem dale ya kanu kata ke ground survey wayo let's say M ki thau yang ki witawan ki pait ba yang kirit kiria ki wa M hapo kata ke arpuwilak dan nakaliang ko yung kaseng da dawai na CEM to uthung na da kate ka survey committee hejing ito wa kani ka kam dan nakaliang CEM da ongu wa ya kani ka kam da MKEM to upat ya kani da kentu kaseng la bo boden lang ba kini KEM re ka wa snaw phla kam kaseng wa to kamnu hawa hejing skar arpuwi lak tam square meter to ga arpuwi tili kilan holding wakamnu ni UM wato yang kini ke bentau waunut issue dewa yatlat ya ki an yang ka district council ta ka message ko clear ko ko pha chakini ki EM chakini ki RO ki wada issue ya kini ke land holding wato uchimkia gi upan sange chwa ya kini ke land holding go le chwa ya kini ki ground survey khnang wo paj ba wo M ya ki thau ki wo khian hetai hetau ko tu ko wada de register gi yo gi ya kata ka hok kayong kita lada ka council wam chimkhia ga yakani nakaliang yung ika jansi wam luti de ida ka wilat na wo file da ka PIL support high court